I gde ste bre ljudi, evo nas u Mickey Lord. Danas ćemo da igramo Happy Wheels, to po prvi put. Kao što primećujete, danas ne snimam s Frapsom, kao Skywars. Danas snimam s Bandicamom, zato što se s Bandicamom mnogo brže okačuje klip i zato što uzima mnogo manje memorije. S Bandicamom ćemo snimati ove videe po 10 minuta, a sa Skywarsom preko 10, kao Hunger Games i Skywars i ostala čuda. Idemo na prvu mapu, to će biti Happy Green Hills, Play Now. Počinjemo, sad otišam, uzet ćemo ovu čiču, on mi je omiljeni. Samo da skapiram još kontrole, pošto mi prvi put da igram kao što sam napomenuo. I malo zapucu komp, nema veze, ajmo, nazad, čiča. Ajde čiča. Skok. A ne. Što sad trebam da čekam ovo? Ajde, skači. Znači tako. Šta bi je ovdje? Čiča, ovdje ti kapa, bre. Ajde, ajde. Jeee. O, šta bi je ovo? Skršio sam se. Idemo na neku drugu mapu. Ali opet kažem, prvi put ne odigram. Idemo na Banks Park 2. Ode glava, evo ga mozak. Niki bre, što me ubi? Zašto sam ta bre? Opet crkva. Ajde probamo još jednom da odigramo ovaj level. Ubi se odmah na početku. Šteta. Nema veze. Igrat ćemo još. Čekaj, šta možemo da probamo. Ajde, ovo, it keeps happening, ako se tako čita. Idemo sam da, nemam. Ovdje dedi creva. Ohoho, skrših ja lika. Šta bre, srce, ajmo, idemo. Crkli smo ljudi, nema šanse da pređemo level. Idemo opet na ovaj isti level, samo sa drugim likom. Zato što mislim da ćemo sa njim
bolje igrati. Joj, prski. Ubi me. Još ubih se. Ne ubi me. Ajde imamo šta ovdje ima još ono happy osoba. Ajde dole. Nema ništa. I'm on a rope swings. Igrat ćemo s ovim čičem. Nabih čiču. Umrli smo. Dobro. Ovo ljudi inače neće nam biti svaka epizoda ovako. Danas samo probavam igricu i vi gledate zajedno sa mnom kakva je igrica i gledate kako ja probavam nju. Već u sljedećim epizodama ćemo probati da prelazimo cijele levele. Opa, fuck. Skoči. Sad je cilj. Dobro, ajmo dalje. Idemo majstore. Sad trebamo ovdje da skočimo. Ne, i lepo. Nasvitam da trebam da idem. Ajmo da probam ovdje. Da, trebam da idem. Bliži mi se kraj. Barem ja tako mislim. Ajde. Bitch. Go. Ne. Šteta, čekaj da mogu da nastavim. Ne mogu da nastavim. Ljudi, ubih se. Šteta, ajmo još jednom da probam ovaj level. Čini mi se lag. Čini mi se da je jako lag. Ne znam da će vam ovako lagovati na snimku. A meni strašno laguje. Ako pišite u komentarima da je lagovalo. Šta bi se, gledao si se? Ajde premotori! Ode noga. Ne. Lepa gola igrica. Idemo još jednom da probamo. Da pređemo ovaj level. Restart level. Opet. Ajde bre, čiča. Ajde skači bre. Ljudi, neće čiča da skoči. Ne možemo mi protiv čiča. Šta ćemo? Ne možemo protiv čiča. I to je to onda ljudi što se tiče ovog videa. Danas nismo uspjeli da pređemo jedan level. Ja ću malo štrebati igricu. Pa da kad sljedeći put budem snimao klip, igram bolje. Ja se nadam da se ovaj moj klip svidio. Mi se vidimo ljudi vrlo uskoro. Zdravo!